Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata gore dire reading ya rena ya today. Re bona gore na the universe e re tshwaretseng. And ke be ke rata go ka dira di-daily predictions every day, but nako tse dingwe ga ke be le nako, nako tse dingwe moya lona wa lapa o nyako khutša. So ga ke nyako le tshepiša selo, but ge le gore ke kgone go di dira, nka le dira tsona every day. And from now on, ge ke di dira, ke tlo di dira the day before. Like let's say today ke Thursday, go sa se ke Friday. So ra ge ke dira ya Friday, ke tlo e dira today ka Thursday, ka poster today ka Thursday. And then la e bona le na le kgone go e bona. La bona gore na Friday e le tlišetša eng. Eme kore let's say maybe go na le dilo tša go se bega botse tšelo di tlo go tlhagela tomorrow on Friday, and then o kgona go tseba the day before, and then what you're going to do go dirang gore wena o rapele, you're going to pray very hard go stopa meleko yeo gore e seke ya diragala. Let's say reading ya gona e bolela ka dilo tše di botse tše le gore di etla ka ra bophelo ba gago the following day. Maybe you're going to receive some money, o tlo kgwetša tšhelete, goba mohlomongwe o tlo kwa di good news akere. And then ke nthela gore go ra dilo tšeo o tlo di rapediša le tšona gore o kgone go di attracta di tle mo go wena. Manaba a seke a di bona, manaba a seke a di blocka. Ke aim yaka ya gore why ke nyaka go di dira the day before. It's no use ke le direla video today, ke poster today, already dilo tšeo ebile setse thomile go diragala, di bad things tšeo setse thomile go diragala, ga o kgone kušana go diragala eng wa bona. So the best thing gore ke dire the day before, and then already you know about it. Ge le gore ke di good things wa di attractor, ge le gore ke di bad things wa di blocker. Okay, and these videos, how you about the long videos, they're going to be very short videos. So and ge ke di dira ke tlo laola ke moya. Ge moya o ka re šomiša one card for this day, ke tlo no šomiša one card o se ka makala. Ge moya o ka bolela ka 2 cards or 5 cards, then le gona ke tlo no phetha ka mokgwa le gore moya o tla ba o mpotša gore ke dire ka gona. Ke a leboga. Okay, ke na le the 7 of Pentacles, ke na le the 3 of Cups, ke na le the Judgment. Okay, molaetša o tšwa go mangelo a gago ne ke nthwela gore ba re o kodumele moepathutsi a go lekhumo le le tšwa go gaufi. So go wena tšhelete goba success goba abundance e sa tlo tla go tla gona, but e tla e le gale gore you need to work for it. A gona motlholo le gore o tlo diragala wa kgwetša le gore wena one day go phafarega mola o kgwetša tšhelete e tletše mo go wena goba ka pankeng ya gago. A gona motlholo o ka diragalang, ba re wena tšhelete ya o tlo no e berekela, and gore e be ntšhi gore you are going to need to work very hard, o e berekele ka thata. And o ska fela pelo go kgwetša le dilo di sepela ganyane ganyane, o gare wa bereka wa šoma, mara tšhelete la e tla ganyane ganyane. Ba tseba gore na wa e santse e tla ganyane ganyane, so nako gore e tle ka bontši e tla fihla. Gore whatever you're doing now, kore matla e le gore you are putting them godimo ga mošomo o dirago. O ska potša gore you are wasting your time, o senye nako ya gago eng. No, ga o senye nako ya gago, matla a uwe mangelo a gago le the universe ba re ba bona dilo tšeo dirang ka mokana ga tšona, gomme ba sa tlo go putsa kore you are going to get reward for the hard work that you are putting today. E tla reward yewe e ka se tlhagane jalo, e tla after a long time, but go tla gona e tla fihla. Okay, and ba bolela gape gore o tlo tlhokomela some of difference, gore some ba bang ba well ke batho ba nnete ba lokile, ba bang ke batho ba le bao ba le jealous. Wa tseba gore o kgona go ba le mokgotsi wa kgwetša le gore mogwere o la gago ke batho ba le ba ba possessive, kore o ka re ba obsessed, motho wana kgwetša le obsessed ka wena. Ge e le a friend ya gago ga nyaka gore o be le di-friends tše dingwe ka ntle, o swantse o be mogwere a gage a nnoši fela. Go kgwetša le gore o na le other friends, pelo ya ge ba bohloko wa kwata, a ka no se go botše, mara o tlo e bona mo sefatlhegong sa gage, goba o tlo kwa ka dipolelo tša gore motho o tse ga a happy ge ke tsamaya ke ba le bakgotsi ba bang ka ntle, o nyaka ke ba le ena fela. So gore o tsebe gore relationship yeo ya gago goba friendship yeo ya gago le motho we ga se e botse. So ke le tšontše le o swantse o tlhokomele, and go ba le ba ile gore motho wana o na le mona, go ntse wena o ntse o dutse le bona ba botša taba tša gago, di-plans tša gago ga ba rate. Motho wa botša ka relationship ya gago, go ntse o mo tlhalosetša gore awa relationship e sepela ga botse, motho la bile o ka re o tla propose gore o nyako nyala 1 2 3 4 5, motho la a rate. The minute o mmotša mantšowe lebala ka lenyalo,
o ka sa le hwetša le ga teng. So go na ba le gore ga ba rate, ene wa le gore na ga a sa rate dilo tse di botse di tla ka ra bophelo ba gago, yena o tlo ba šomišang gore go netefatša gore ke nnete dilo tseo ga di tle. A ka no šomiša a simple thing, pelo ya gage. Ka pelo ya gage ka ra pelo ya gane o bolelang gore dilo tseo di ska ba tšatla, lenyalo le ska ba latla, ene ke nnete di ka setle, this is a curse. Go na le mongwe o sa tlo bolela le ka molomo wa gage, o tse gore se se tswang mantšu a rena, se se tswang ka ra molomo wa rena se very very strong, re ka no ba re sa lemoga. A no ntšha mantšu ane wa a itee a nnoši madutšong gona nto completely ene ma se sa diragala. Goba mohlomongwe ya ba e le gore o le gore mohlomongwe o šomiša le dihlare tša meleko, a ya a dira ka mokgwa dirang ka gona, a tlhakantšha mokgwa tlhakantšhang ka gona, a bolela tša di bolelago completely dilo tša tša ema still. So ra e ba careful go ena le bagwera, go ena le di-plans tša gago, di-plans tšeo a di be between wena le mangeloi a gago le the universe le the mother earth. Bona ba tla no bona motlhang dilo di diragala, ba tla bona dilo di diragala. O se ka bolela dilo, wa bolela dilo pele. O se ke wa counter, ba re o se ka counter eng di-chickens tša gago gore okay ke na le kgogoši e beetše mae, wa ba se tšo counter mae ale o bolela gore okay ke mae a 10 gore re ke tlo ba le matsuane a 10. No, don't do that, because a mangwe a mae ale a ka thubega, a ka ba spoiled, ya se be matsuane a le wena wa lebeletšeng. Goba well e ka no ba matsuane ale mara a re a sala manyane, bekwa tša one by one, wa šala o se na le teng. Do not count until they hatch. And then when coming to dilo tše dimpe tšelo di ka ba diragala ka raphelo ba gago le tše ke le gore di diragetše mola morago mola, wena o se ka tshwenyega, o se ka tlhaonagana too much ka tšona, ka re the minute o nagana ka tšona pelo e ba bohloko, wa kwata, and o tse gore ge pelo e le bohloko goba go kwatile, automatically tšhelete e ka setle go wena shem, lebala e ka setle tšhelete, because o thoma go vibratela fase. You're not supposed to, as long as o vibratela fase, akere vibration ao e le fase, then o tse gore kua fase kwa keng ke di-dark energies, gore gore automatically o attracta di-dark energy tšela di tla mo go wena, and then di dirang di preventa dilo tše di botse, dilo tše tshwana le ditšhelete, marato le thabo, di dira gore dilo tšeo di se ka tša ba gona ka raphelo ba gago. O tlo no kwata go check yona ntho ene o e teene o e naganneng ya nama ya khosa dilo tše dintši, gore ka moara monano wa batho motla too many negative thoughts. A o sa naganne ka motho le motse o la kwatišitšeng, o nagana le ka ba bang gape, o tsore ke ba bantši maybe le ba feta 50, kore everyday yano ke wena le bona, o nagana ka bona, ene bona ba re ba phela maphelo a bona le di-jealous tša bona tše ba nago le tšona mo go wena, and then wena o dirang o gare o nagana ka bona. So o dira gore whatever e le gore ba e dira mo go wena, le ge e le gore e fetile nthwela wa e renewa wena ka bose wena, ge e le gore be le meleko boloi di-curses wa di renewa wena ka bose wena, o dira ditlhare tšela ba di šomišitšeng di boe back mo go wena, and di be very very strong, very strong, and then tšhelete ga e sa tla completely. So go ra gore tlogela o nagana ka dilo tšela tša morago, a be a lesson learned mo go wena, and then focusa on the future, focusa mo taba tša marato, focusa mo go taba tša ditšhelete gore o kgone go di attracta. Ge energy e vibratela godimo, dilo tše botse tla ka raphelo ba gago, o phela o thabile, o ba le lucky ya tšhelete e tla ka raphelo ba gago, kore everything ka raphelo ba gago e sepela ga botse. Le o ka kgomana mohlomongwe tšhelete le e tla ka bonnyane, but it makes you very happy, o no ka o thabile. Okay, kona molaetša ko o tshwaretšeng ona, o tsebe gore the universe le the one, the creator of all, ke bona ba tla go atlholela, ke bona ba tla go atlhola dilo tše dimpe tše di diragetšeng mo go wena, ke bona ba tla go lwa le manaba a gago. Ke a leboga.